Viva AK Youth League, viva! Viva AK Women's League, viva! Zita mavazi! Viva AK Veterans, viva! Viva MK, viva! Amandla makesithi nje kulomzuzu owodwa sike siqale sibe sonke moya munye ngokuzotha. Ngizocela ukuthandaza thina kamadoda siphumule iqolo ubusutshelo seduze kwakho asiwavali thina amehlo liyahamba izwi lokuvala amehlo. Size enkonzweni la sizophelezela udadewethu ebesimthanda kakhulu uSilindile Ndaba. Ngicela nje sibe kulo moral owodwa imizuzwana nje emhlanje. Mkhululeni nimyeke ahambe. Yinto engiyaziyo lamazwi awashiwo makuhamba ivila kodwa ashiwo emntwini osebenzile president weYouth League. Umuntu obethanda uMK bebendlini bethanda inkonzo yamaziyoni nengu-MK kodwa abekezele kunjalo ngokuthanda uMK. Leli lizwi uma ufike ekhaya ufike ulifunde incwadi engithathe kuyona incwadi kaJohane isahluko sika-11 ivesi ka-44. Mkhululeni nimyeke ahambe. Ngeke siwasho lamazwi kumaxoki abantu abaxova amavidiyo. Ngeke siwasho awudlala ukeyboard ngibona nangu umama ucomrade uCommando Phele. Mkhululeni nimyeke ahambe. Makomrade, umphoto ubulawa abantu abakhuluma izinto ezingabafuni. Umphoto udestroywa abantu ukuthi njengoba sila avela sibonele useyikhansela kodwa sikamkhethi thina.
minutes sicela ukuthandaza asikhombisa amakhanda moyo ingcwele impilo kaSilindile yonke yaziwa uwena sicela ududuze umndeni duduza abantwana nezihlobo namacomrade uSilindile akasekho emhlabeni useze kuwe mawundeni sesiyaphakamisa ndoda enkulu ukuthi ukhona selandani njengoba eseze kwenu umamukele nabo abanokhuluma selandani basele la sicela wena uNkulunkulu wethu ubagcine ubavikele nalabo hamba khona bavikele wena kulabo sebentile othalala abantu bakababa sizothi siyaphakamisa uNkulunkulu wethu wena nongoloza ngalo yelo bhoni osebizele ngaphesheya siyaphala uNkulunkulu wethu thina abanye abakhona la okhuluma selandani ubavikele ukhulu umbutho we-MK sengiyaleka uNkulunkulu ngicela nalezi shimane lazibona ngicela lezi shimane ifuna ukuyisa umbutho we-MK